gara-gara dia nular be lah. Boga jasa. Mampus gitu yang haruan aing. Kenalin. Iya anjing amuran yang perget-get bae deui. Lu nunggu deketan aing pupu-pupu. Bener gitu mah cepet jasa nularna. Heran liur deh. Kana hulu ge. Aing can ieu kurang sehat ya masih ieu kene. Woi, apa kabar kawan? Jadi aja yang kerap nongol. Oh, aing si Juliana. Kau jangan kemana mun eta? Baturan ya. Baturan aing. Mampus. Julia mah. Kampus deh gitu ya. Mentingkan cewek ya. Ini kami mah. Ngilon deui aing dah. Tuh giliran ieu be ya butuhna nyamperan urang tuh. Keren dah. Beuh jasa. Nggo baturan sayu mah. Dah. Geuy. Wah, Baturan. Mas, Yang. sama dia. Yang ya. Kamari ieu ngurusan ieu bae percintaan. Oh, Wih, lapu mah. Yang enak. Nggo baturan aing. Woi, Selain ikut dari bae dari ya. Baturan ge. ya si delu jing. Dia kunaon eta? Nyaot teuing. Wah yang dicukur bayar 2.000 kilo. Coba dulu. Galila amat aing buk dia kieu amat. Biru deh. Coba. Lagi. Ya Kontok anjing. dulu. Oh, beda dua. Dia bayar 2.000 nyaman ku ada delu, paling menang pencok doang. Ngawar ada kemarin di kantong hareup yo. Dikodok dia 2.000 doang. Ya goreng dia aku segitu. Tapi dia mau menang avatarnya. Flat eta, yo. Oh, saya. Batur mah yo avatar pengendali alam, yo pengendali kurap. Asal dia. Wow. Banget dong sayang rompeng gitu ge. Coba gede. Puterkan nge. Atuh dia hang naon? Hang naon dia? Yang nan plat. Ya yang bingung yang naon ieu nya. Pan hajeng naon ieu goreng jasa tapi na. Yang pajero gitu mau sih. Nah anjing pajero ulah. Sirang mah yang kulintirkeun. Beneran ge. Ya wis ya we hare sehat nya. Hayang cewek nu paling herang di lembur ieu. Belah mana? Tuh beladi tuh. Oh, badi tuh. Itu jenenge. Jadi teu ngaruh apa tapi na. Dia tuh Baluluk kabeh. Dia tuh lain. Aing. Dia bandil gede jasa gede kabar bandil. Oh, jelas ya saya dulu. Keren lah bos, keren. Ya kemana anjing dia dulu? Kali itu dalam tangan yang dengan manuk. Tuh yang ngilu lu. Ngilu. Kun anjing dia. Nanti dia ajakan punggung ke budak. Woi ajakan sama tur kene ge. Nah, kamari sing pentingkan cewek manehna daripada kami mah. Ajak lu ajak. Ayo, jak lu. Yang ngilu anjing dia lu. Woi ajakan Bah, barunya. nges. Ogah. Gitu pori karang aing. Ayo. Aing mah kalung bae kene hidung dia. Stein ayo. Ayo. Atuh maneh nu naraman dah malu. Sombong kana kami. Oh, hayu. Gendong Ya lu. gitu jasa kan Mas. Gendong. Ajak. Mampus sing delu dia pari mah depet. Jong ya. Oh. Kamari mau bae jeung celok ngagabung. Lah, dia. Naon tuh pulak minum dia botak gitu jeung dulu. Galila mabuk lagi. Tuhan. Kumahin teh prakuduk ditumbuhkeun di ku aing sambungkeun ke power meureun. Hari sini enggak. Baik lah. Oh sila itulah. Peranas enggak. Oh, Sudah itu. oke. Basin alhamdulillah budak aing. Bandilan ku hiji-hiji. Ya atuh lain yo gara-gara dia sih nular. Begog. Yang haruan aing. Apa ini dia? Juga asa. Edan. Semburan teh hulu. Ada. Itu kana hulu, yo. Naon? Nyawa. Yang batu letak kana hulu. Itu aku. Oh, asal baju mah. Ya sudah lu jing. Bangsat dia. Ya. Woi, Bandil dulu. woi. Wih. Naon? Eta avatar ti mana dulu, Bang? Nyau ti ieu mun jero gentong keur keluar. Kalau dari jero gentong bae. Ini kamajing. Jangan manuk aing. Avatarna mengsong dulu, Bang. Emang oh. Oh, dulu ih. Yang ukur di mana eta we?
Cuma cukur tuh. Bayar goceng doang meureun ho. Biar goceng. Biar 2.000 aja. Iya. Ada pantesan gitu. Unik gak sing cukuran. Tol sekali-sekali unik. Padahal dia gitu. Ih, Kalian mah kan urang kambandil yo pangloba manuk. Tunjukkan nu loba manuk. Berarti itu Cina. Oh, berarti itu. Oh benar dong. Kan etaan. bahaya dia. Bagus dia nyukur gitu berfungsi. Onde cokot bandilna. Cokot ngeus. Nah, Bandil anjing. laing. Gede ke bandil dia mah. Sawung yo ieu mah. Lah, ngabandil lah bisa genteng ngabandil lah. Uslah aing balik. Oh, sudah kali itu dia. Rapata. Pak men. Gede-gede belon. Ih, Ih dia. Udah pun karena dia eta. buruk yang katimu eta. Bandil ko yang bekan ieu. Ayolah. Kita pakai yuk. Naon we kan kitu. Pakai konde. Dipake kepake ko aing. Pakai kan yuk. Pakai. Ini. Nah, geus. Oh, kemisian. Biasa. Duh. Bandel aing dicokot di budak lah. Rek dek bandel doang. Nah, murah tadi ulah aing gitu-gitu kan budak. Ih. Jelas. Biasa. Ih. Aneh. Woi, kapan lu kia botak? Oh lah, ih. Kagak Pantes tiap perasaan kadang gitu mah. pantes lah aing mah. Goreng dia kuari majing. Mengajina kasep gitu, Met. Ente, Kan ini nyebut goreng. oh, tadi nage goreng. Sudah kan itulah, ngeron wae. Baru dak tuh, penyailan ah. Tong, apa tardelu ge? Di dieu ieu nu loba manuk. Gitu yuk. Tulah ngagumpluk ge, ngabandil ngagumpluk kalabatan lap basuh. Dari ata mau goblok aing mah. Law. Onde dia kitu ngabandil aing. Saha aing ka luhur. Nyeri amat aing. Nah, dari halu amat tuh naon? Tah, onde ngabandil aing. Ya konde dia ngabandil asal bae. Oh, Nah, batu aing karak nyokot ieu obat. dia cilot. Mah aing ngabandil ka luhur pan. Iya, pelaku aku berhadinya. Ih. Wah. Tuh dulu ge si Jamet dulu ge. Oh, eta bocil. Sampeurkeun sampeurkeun. Jadi ahad ya. Tadi dia bocil loh. Ya mampus gede-gede boloon. Iya, eta dak lemet oh. Tuh nya, saya mah nyeri dah konde. Pantes tunggu aing beletok, bebejar aing menaon. Terus urang ngabandil lagi ayo. Kayak bae dak lemet. Bro, sa itu. Seperti elu eta mah yuk. Jauh jing. Aing mah biksu jong gitu dia. Asal bae dia ngomong. Saprol dia orang kurang ninja. Asal bae. Oh, lu bener dia. Nggak mau kayak kenceng doang jeburi. Bener ya. Kami jebur gede. Menyami jebur gede teh. Oh, coba dia. Tolong tunjukkan janda di mana. Iya. Bet. Oh, di situ jangan prol, janda anak prol. Riot aing nama. Ih, Ih, atuh lah, dia mendompan aja. panah doang. Oh, iya. Tapi janda yang sayang dia. Jangan aing lah. Aku jeung manehna. Ih. Tahara yang jana mah. Ning perawan. Ya, parawan. Bunget kos embek ieu parawan lu. Asal bae ngomong. Atuh lah. Pantes saprol dia yang embe mah. Iya, Setuju aing setuju. Tah dulu, si goblok embe ieu. Setuju aing. Dene ka anjing. Jangan budak aing karena selim aing yuk. Jawa. Atau aing keur nekaluhung jangan manuk dicokot beneran aing. Sah. Ku si sawong. Si konde. Oh, Terus sama budak na bari. nggak kebali itu tuh. Apa? Nyangkut budak tah. Ayo. Aing. Kok gerak itu dah. Oh, Oh.
Kurang aneh-aneh we nya. Oh, lu. Iya, iya mana ya? Iya. Orang mandi le ya nak. Pergi nak mandi le dak pai. Oh, bandilan lagi ya. Kayak gua kemana? Ya, bisa ngomong itu. Musik sampai lah. Nanti sisa ji. Oh, ini lo ya. Oh, enggak mah. Oh, lah balas dendam. Nah, ya nyangkut dia. oi. Nih, lepas ini. Ongus. Bola. Udah amat. Bisa. Tinggal lah. Ha